Tentara Ukraina terlibat kontak tembak melawan pasukan Rusia di sebuah hutan, namun lokasi pastinya tidak dirincikan. Saat situasi sedang panas-panasnya, satu tentara Ukraina tertembak. Peluru senapan laras panjang Rusia tepat mengenai kaki salah satu tentara Kiev. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan seorang tentara Ukraina yang terluka parah segera dievakuasi oleh rekannya. Lukanya diperban dan tentara Ukraina lainnya segera meminta bantuan dari markas Ukraina terdekat. Belum diketahui kabar terkini dari pasukan di dalam video ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Контакт Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных Украины. Нанесено поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.